Hoe verduidelik jy vir jou kinders wat jy doen? Want Dit is baie moeilik. dit het my baie lank gevat om hierdie te verstaan en dit is eintlik so eenvoudig. moeilik. Die probleem is dit is so eenvoudig dat jou kop dit nie kan glo nie. Ek kan nie glo daar's kabels onder die see wat die internet huisves en jy moet dit regmaak. Niemand kan dit glo nie. My Uber-drywer vanoggend kan dit nie geglo het. Ek kan dit hoe verduidelik, hulle sal dit nie verstaan nie. Ek moet die video van my Ja, hulle moet prompt uitkyk. Okay, goed. Hoe ironies dat die Leon Thevenin se bemanning net verlede jaar 'n Starlink-verbinding en Wi-Fi op die skip gekry het. Dit laat die matrose toe om enige tyd huis toe te bel en boodskappe te stuur. Voor dit het hulle slegs 'n satellietfoon en gedeelde rekenaars met beperkte internetspoed gehad, net genoeg vir basiese kommunikasie met familie. Dit is maar net nog 'n bewys hoe belangrik die skip en mense is wat ons internet onderhou. Another irony or strange thing is that you, the ship, didn't really have internet for a long time. Why is that? We had internet, but with a quite low bandwidth. And in some area in the world, the speed was very low and it was quite complicated to communicate to our families or things like that. And now it has improved a lot. All the crew members have Wi-Fi on board. They can video call their family when they want. But bad news can come quickly on board also. So sometimes it's quite tough when you lose a family member or things like that. You live in Bordeaux, right? Yeah. What does your family life look like? Life goes on even when I'm at sea. Shame. How old So, are your children? They are 9 and 11. Sometimes it's quite tough for them to see me leaving. Having the opportunity to video call them when we want is really giving us the possibility to maintain the link. I can video call them, show them what I'm doing, and they are more involved. They must be very proud of you. And of course, that also emphasizes why we need the internet, right? Yeah, exactly. I guess one thing that really surprised me was just the extent to which people spoke about their kids all the time. It's men who miss their children, and it's men who are sacrificing a lot. The money you earn on the ship is better than the money you would earn at home. And for a lot of people, it's the sacrifice they make to keep their kids in school. And so I was really struck by the humility and just the ordinariness of these really lovely people. And I was also so struck by the friendships. Ben Smith had a little baby, also named Ben. One of his colleagues stepped in and covered for him so that Ben could be at home for longer. Wat sê jou familie? My vrou is al gewoond daaraan. En jou kinders, is hulle trots op Ja, jou? dis almal is groot, almal is getroud, almal het hulle eie huise. Maar wie het hulle groot gemaak? Jou vrou? My vrou het hulle groot gemaak al die jare. Ek het gewerk vir hulle. Ja. Verstaan. As ek huis toe kom ek 6 weke huis toe of 'n maand huis toe, dan gaan ek net weer sit. Thomas het ook vir ons vertel dat dit baie swaar is as jy op die skip is en daar was byvoorbeeld slegte nuus van die huis af. Het jy al sulke goed ervaar? Ja, ons was op pad uit Spanje uit. Op pad na Senegal toe. En toe die boodskap deurgekom dat my jongste broertjie het verongeluk. Hy was 'n carpenter, cabinet maker aan Port Elizabeth. Toe het die bakkie omgeslat en hy's op slag dood. Toe wil die kaptein my huis toe stuur. Toe sê ek vir die kaptein as ek nou huis toe gaan, dan as ek terugkom gaan ek nou weer my volle 6 maande moet trek. En ek was laat 3 maande on board. So dit sal moeilik wees vir my om weer 6 maande te trek na die 3, dan is dit 9 maande. En ek het al 9 maande en 2 weke gedoen en wat is te lank vir my. So ek het die hele dag geskyp na die funeral toe. Ons is al gewoond daaraan. So die familie is tevrede, hulle weet waar ek is. Jo, is rof. There's no sea life. Dit is nie vir almal bedoel nie. Jy het 'n familie, Ja, jy het kindertjies. ja, En jy is soms baie lank weg. ja. Wat is die langste wat jy al weg was? Die langste wat ek weg gewees het was, ja, hy was 9 maande, maar hy was nie op die kabelskip nie, hy was op die tanks. Op die kabelskip, die langste was 3 maande. Al ding wat swaar gewees het aan die begin het was communication. Met jou huis, met jou mense by jou huis, jou male. Ek het altyd gewag tot ons in 'n foreign port is. As ons ingaan, dan kan ek 'n SIM-kaart koop. As ons nie ingaan nie, dan moet ek e-mail. Ek kan my girlfriend e-mail, maar ek kan nie my male e-mail nie, want hulle verstaan dit nog nie. So was dit. Dis my familie weg van die huis af. En ek raak gewoond aan. Ja. Ek dink daai kombinasie van roetine, dissipline, kameraderie, Dit is baie belangrik. jy raak baie lief daarvoor. Ja. What are the biggest risks on a ship? When we are on transit, let's say it's mainly bad weather, and the risk you can imagine like fire on board or Fire, yes. other than that, it's when we are working on the cables, there's always a lot of tensions on the cables. All the guys must always remain very
cautious and be careful of where they stand, what they do. Vandaag is hier fijn weer, morgen is hier een storm. Next week is hier een hurricane. Dus ik word gekomen in between California en Los Angeles. Regtig? Hij was nog een storm wat ik nog nooit in Salbert. Je kan maar wat een gangster is in de wereld in Salbert. Because het is 3 dagen. Maar die hurricanes 13 meter zwellen. Ons is wel gewoon te hier anders. Ja. Kijk, die water komt hier oorhas, niks probleem met ons. Ons is gewoon daar. Regtig? Kijk, die schip zak ons voor. En dan tel je water op. Maar allemaal is altijd binnen. Allemaal is indoors. Thomas het gesê dat vuur natuurlik een van die grootste risiko's op 'n skip. Ja. En die Chamarel het gebrand. De chamarel het gebrand. Was jy op die skip? Ik was op je schip. En hij tegen brand van een rook of iemand heeft aan die slaap geraakt met een sigaret. Het was een electrical fault in die balkit van de cabin. Ze is klaargeweekt, ze is klaargewast. De Lenica uit op je bonk, zoals ze het noemen. En zij is. Die persoon wat in die cabin blij het, was hij daar niet. En zoals af in die alleyway gelopen en toen was die brander uit. Toen zien ze rook onder die thee uitkomt. Minder as 2 of 3 minuten. Toen zie je hele alleyway vol. Yes. Je kan niet asemhalen, je kan niet voor je zien. Nie. Die vuur het niet gespreid. Maar jy weet wat om te doen. Ons master altijd naar een statie toe, maar allemaal meet, Ja. dat doen hulle rook op. So, toe gee die kaptein die oor om te benden. So wat is lekker aan so 'n mission? Te doen met job satisfaction. If you start with a mission, then obviously there's a cable break. How are you going to approach it? And then finally having the end product where everything is back online, ultimately the users. First time I came on a cable ship, on this one. It was in 2007, I think. Wow, on this one. On this one, yeah. And then I went on a container ship, 2 months, and I decided to come back here because I really appreciated the fact that the work is very technical. Every mission is different, and we never know where we are going to, so that's quite exciting. Sito was my salvation, basically. Regtig? Ja, ik heb nie 'n maklike lewe gehad nie. My ouers kan my nie gesteed vir studies en sulke goed nie. Daarvoor het ek Sito gekom. Ek en my ma en my pa het gebly in een slaapkamer. Ons het geslaap op een kooi. Hoe ek Sito gekom het. Want my pa was 'n skoolonderwyser, hy was geretrencht, ons het amper alles verloor. Ons het by my auntie gebly en toe kry ek die phone call. Zero, gaan vir jou medicals, kry jou goed is in orde, sy join 'n skip. Oh wow. En toe werk jy jouself so vinnig op. Tot sover het in 3 jaar. That there's a real mission dedication, lots of career progression. You can become a cable repairer, and that's something that is really highly skilled technical work. And there's something about that commitment to keeping millions of people online, and people would talk about how the repairs are stressful and it's exhausting to be far away from home for so long, but then you get the job done and suddenly 2 million people are connected again, and they all find that really satisfying. Ek hoor julle hou lekker braai is nadat julle kabel herstel het. Ja, ons braai vlees. Die vlees is so baie, jy kan nie meer eet nie. So dis so 'n klein feesviering na die herstel. Is belovend, is lekker. Lekker. Wat 'n heerlike ervaring. En om 'n blik op 'n omgewing te kry waar dissipline van allerbelang is, asook hiërargie en sisteme wat optimaal moet funksioneer. Boonop vir 'n baie toekomsgefokusde prioriteit, naamlik kommunikasie, inligting, sisteme, oftewel die internet.